Tindzaba ngetinsolo tekuvuma kufumbatsiswa ngomashaba kutsi abhalele ibhuku ngayo lelitawumenta akhangiseke kutepolitiki. Mashele utsi le mali lena bekuyimali kumele ende ngayo lo msebenzi layisebenzisa iminyaka lemine enda lucwaningo nalokunye lokutawube kucukethwe kuleli bhuku. I itemized the budget according to what would be required over a period of 4 years. Year 1, year 2, year 3, year 4. And I took the budget to Hemen. And Hemen, the two of us entered into a loan agreement. By the way, it's a loan agreement. It's not a grant. I still need to repay Hemen Mashab, the loan agreement. So he accepted it. When he accepted it, that's where the 12.5 million comes from. So it was my proposal. It was accepted on the other side. And this is very important because people said 12.5 million. Let me tell you. What you have accepted as your salary here at the SABC was purely on the basis of your negotiations. Yes. And the SABC accepted. I never stole anyone's money. I simply went to make a proposal and it was accepted. And I was happy and I'm still happy today. Mashele utsi unelungelo lokubita nobe ngabe ngumalini ngalomsebenzi wakhe la wenda kom. Uvumele ukuthi akamange adzalule imininingwane ukuthi umholi we-Action SA Hemen Mashaba wachasa leli bhuku lakhe ngemali. Lole umphathiswa wetimali eGauteng Barbara Crissy uphothule ubufakazi bakhe enkantolo lephakeme ePitoli ephenyweni le-life estimeni. Crissy utshele inkantolo ukuthi ilitiko letempilo belifuna kwehlisa tindleko tempete etigulane nga-20 wema% lokusho ukuthi bekutawongiwa 50 million emarandi emalini yesabelo timali. Crissy utsinzeka kulolu dzaba kanye nalo lebekangdunankulu David Makhura naqedani Mahlangu lebawumphathiswa wetempilo ngesinqumo sekucedza ngenkontileka yase-life estimeni. Uthi komiti yetimali bengeke ithathe isinqumo sekuncamula lenkontileka loluphenyo limayelana nekushona kwetigulane letingetulu kwa-140 lebetigula ngekwencondvo letasuswa e-life estimeni tatfunyelwa kuletinye tikhungo letingenatinsita. Who took the decision to terminate the contract with life estimate? Council, I don't have personal knowledge of that, but I can confirm in this hearing that it was not the Premier's Budget Committee. Ummeli wembuso William Mukhare uhola ubufakazi lobuthulwa nguChris lobeka ngomphathiswa wetimali eGauteng kusukela ngeminyaka wa-2014 enyangeni yeNkhwekhweti kuya ku-2019. Ethula ubufakazi Chris uvete ukuthi ilitiko letempilo belihlose kunciphisa kusetshenziswa kwemibhedza esidimeni ngemaphesenti lange-20 kute wonga imali ngu-50 million emarandi kusabelo timali. Kepha uyala ukuthi likomiti lelibuke sabelo timali ehhovisini landvunankulu ngulo lathatha isinqumo sekucedza inkontileka ye-life estimeni. Crissy uthi sabelo timali seminyaka wa-2014 esifundeni seGauteng kulitiko letempilo lalingu-31.4 billion wemarandi. Uthi akumange kube nelishintsho kusabelo timali kusuka nga-2014 kuya ku-2016. During the years under consideration, there was no decrease in the overall mental health budget. We do see a variation in the amounts allocated to life asedimeni and also to the mental health not-for-profit institutions, which would reflect the matters under consideration at this inquest. Lona beka ngumphathiswa welitiko letempilo qedani Mahlangu wethula ubufakazi nakucala lenyanga wathi Crissy kanye nandvunankulu wesifundza seGauteng David Makhura baphocelela litiko lakhe ukuthi linciphise tindleko kanti bebayingcenye labathatha isinqumo sekucedza ngenkontileka ye-life estimeni. Loluphenyo luyachubeka. Sicwese kembukeni ukuthi lolu dzaba lolulandzelako lingahlali kahle kulamane tinhlitiyo letincane. Makelo neminyaka lenge-22 Angel Matukane wasesiKumansdal enkomazi esifundzeni seMpumalanga uphukile emoyeni. Lokhu kuta ngemva kwekushona kwendvodzakati yakhe lenetinyanga leti-15 lekusolakala ukuthi ibulewe esingane sakhe saphambilini ngemsombuluko. Budlelwane babo baphela itinyangeni letimbili letencile ngemva kwekungaboni ngasolinye. Impilo ithethwe ngekusheshsha ngesibhuku nesibulawelo. Kusolakala ukuthi indvodza leneminyaka lenge-30 ubudzala lebeyisingane sa-Angel Matukane lekuphinzeke kube nguyise wemufi ingene kuleli gumbi leli lapho-ke Matukane nendvodzakati yakhe lenetinyanga leti-15 bebalele khona.
kube nokuphikisana emkhathisini kwabo. Kulokuphikisana kwabo ke le ndvodza ithethe lo mntwana ngenkani yana ngaphandle lapho ke ifike yamgangatha phansi emahlandlela amanyenti. Kungilapho ke umphakathi uhlaselelo yise womntwana lolamlelo ngemaphoyisa. Lonina walomfana ke uthi wehlukana nalomlisa etinyangeni letendlulile ngenxa yokuthi bekanesandla. Ufuna bulungiswa. It's a dream. It's like a dream. Still, I can't believe it's happened. I can't. How come? He said he loves his child. But then, why? Why didn't he kill me? Why? I'm the one who said you must stop, not the child. I'm the one. But why did he do this? So still, I want answers. Like, I want justice to be saved. As a community, we feel very devastated because this is something that is not usual to happen. So it was our first time experiencing it. So our wish is for us and the mother of the baby to get justice. Ngikusho kwemaphoyisa ke tigameko letifana naleti ke setenyukile enkomazi. Emaphoyisa ke sekavulela icala lekubulala. Police are investigating a murder case following the brutal murder of a 1-year-old, allegedly by the father of the child. The incident happened on Monday around 10 a.m. It is said that after the incident, the suspect was allegedly assaulted by members of the community. He was rescued by the police. Lo msula usesibhedlela lapho ke agadwe ngemaphoyisa. Make umvuke ucela lusito esiveni ukuthi atokhona kufihla lithambo lakhe. Kwenyuka kwemandla emali linzele ukuthi kuchubeke nekuba ngedulu kwesilinganiso lesitibekele sona silulise emabhange lesingu 3.6%. Kucishwa kagesi ngenhloso yokumonga nekunengandenga kwelirandi kwenda ukuthi lesimo sibe sibi kakhulu. Ekwehla kwemandla emali lokubangelwa kakhulu inzengo yokudla namafutha etimoto kulethe nyembeti kubathenga njengoba kubona imata kakhulu ekhini njengoba ndleko tekuphila lisedulu. Ngakolokunye isitulu semabhange kudzingeka ukuthi senyuse indawo yemali mboleko kokutama kukhalema kwehla kwemandla emali lekinto lehlohlela linyeva ekhansi kubathenga labasetikoletini. Kulenzeka ukuthi ehle emandla emali letinyanga litako. Inzengo yokudla kulenzeka ukuthi inyuke ngenxa yokundekandeka kwelirandi nemithedelo wecisha kwagesi ngenhloso yokumonga. Food inflation rate has accelerated to nearly 15%. And the primary reason for this is attributable to the effects of load shedding on food prices. As a result of load shedding, a lot of food producers have been unable to produce as normal. Kulamaviki irandi libithenga tulu kwa 19 rand etimakethe le uTindzaba letingasimnanzi nakuta ekwehleni kwemandla emali. Njengoba into etimeka kanjena silulu semabhange etodzinga ukuthi siphindze senyuse indawo lemali mboleko kwetama kukhalima kwehla kwemandla emali. In my view, we will see another hike, also to contain inflation expectations. Inflation expectations changed as a result of the depreciation of the exchange rate of the rand. And I must say, for this depreciation of the exchange rate of the rand, we can only blame our president, Mr. Ramaphosa, who couldn't give a clear answer to the circumstances of the Lady R ship docking in our main naval base about 5 months ago. Kulenzeka ukuthi kuleli viki luphiwo letelubalo lukhipha emabasa ngemali lesetshenziswa abathengi ukuthenga impahla lethile. Isilulu semabhange sona kulenzeka ukuthi simemetele isinqumo saso eludzabeni lwentalo lemali mboleko ngekuhamba kwaleli viki. Kanzike kuletinye nasibuye titolo. Ivideo lebonakala inkundleni tetekuchumana ikhombisa kushiswa libhayibheli nesiphambano esigodini oRthambo eMpumalanga Kapa isuse enkulumo. Are you interested in the luxurious and flexy vibes of leisure? And staying on top of fashion, beauty, and wellness trends? Are you interested in live music performances and exploring the creativity in the arts? Or just love marveling at the amazing global scenery? Are you hitting the road for an all-time adventure while you're nibbling here and there? Well, Trends Live is where all of that and more is at. We're here to set the mood for the weekend and keep you up to date on the latest trends. We're switching it up. Catch us on our new time slot, delivered to you by fresh new faces and an exceptional team.
See you every Friday at 8 p.m. on the SABC News Channel. Kuleli viki ku-asikhulume let's talk. La eSouth Africa ayikho into kahulumeni engathi ihamba kahle. Corruption nengakhulu. Service yabona ke kibuye kaSotho service yabona yona. Banisokudisi. Uyafika sometimes esibhedlela bakutshela ukuthi imibheda ayikho. Why bakutshela ukuthi imibheda ayikho? Le government nje iyogcwele icorruption kakhulu so nale appointment system yabo I don't know how it works but it really doesn't work as good as they say it works. Bukela uasikhulume let's talk njalo ngolwesibili. Saqhubeka netindzaba tesiSwati la ku SABC 1 na ku DTT mbukeli nasanza ngena siyakwamukela. Ivideo lebonakele etinkundleni tekuxhumana ikhombisa kushiswa liBhayibheli nesiphambano esigodzini iOR Tambo eMpumalanga Kapa esuseta inkulumo. Le video ikhombisa licembu lebantfu bagceka liBhayibheli futhi baliveta njengencwadzi yaSathane. Le video ibange kukhala lokukhulu kubantu benkolo yebuKristu. Bakholelwa ukuthi kushisa nokudzabula liBhayibheli kusendo lwekufuta esigcekwe. Each belief must operate in its perimeters. Must operate in its perimeter. No one should try and undermine one's belief. Le video ikhombisa indvodza lekhuluma nebalandzeli bayo ibatshela ukuthi bashise tincwadzi letingcwele. Siyayishisa lento. Thokoza bayishe. As a gesture. Osabeka. Labantu bathi emasonto emakristu avame kushisa imvunulo yesintfu nemithi nangabe umlaphi wenzabuko ashintsha inkolo. Baphindze bathi kuletinye tikolo abafunzi abakavumeleki ukuthi bagcoke imvunulo yesintfu. We bought, I didn't have a Bible, but for that ceremony, I went and bought a Bible so that I can, burn it myself. Umcondzisi we-Icamago Institute nokuzola Mndende wende lubito lokubeketelelana nekuhlonipha tonke tinkolo. Respect and tolerance could bring this country into a very peaceful situation. Kanzi ke sishaya mthetho kulesifundza sigceke tinkulumo letiyinzelelo letibhekiswe kutenkolo. Eastern Cape Provincial Legislature is deeply saddened by the recent developments, especially motivated by religious intolerance between the Christian faith and African traditional belief and practices. The banning of the Holy Bible and the denouncing of African traditional attire, labels and rituals is regrettable. Umkhandlu wemasonto kuleli ukholelwa ukuthi tinkolo kufuthi tishumayele kutfulwa nebunye bese tigwema kugcekana ngoba lokho kungahle kubange kungavani emiphakatsini. Labanye bebatali labalahlekelwa abantu babo emkhatsini kweminyaka wa 2021 na 2022 eLimpopo basole emaphoyisa ngekhudvula tinyawo kuphenya lamacala kumasipala wesigodzi iVembe kubikwe emacala lamanyendi ekufumba kepha ke sibalo sawo esifundzeni besengakavetwa. Murindeni Manyache lona minyaka lengemashumi lamabili nesithupha walahlekelwa indvodzana yakhe leneminyaka lesithupha ngengongoni lomnyaka lophelile. Walahleka ngalesikhathi ayovakashela abatali bababe wakhe Vudane naseLamvi lapho wanyamalala khona. 25 and the ones at the 26 or one. I really don't know what happened. When I asked what transpired, I'm receiving conflicting statements. Some say the boy disappeared while he was at the river with the grandmother. Some say he was snatched while playing in the street. Police are not giving me anything. Libuwang Mahanelo akakajabulu ngekungatimiseli kwemaphoyisa njengoba nayo walahlekela indvodzakati yakhe leneminyaka lesiphohlongo ngempala lomnyaka lophelile. We opened the case, but we have not received any case number. Police are not providing me with anything. Ganzi emaphoyisa athi licembu lesifundza lisebenta ngekutikhandla kuphenya lamacala nalamanye. We have got a task team
dealing with these cases in the province. So it is working throughout the provinces, including Wembe. Lokungatfoli bulungiswa ngekushesha kutawenta labomake labalahlekelwe bachubeke nokuphila nesilonza lesingapholi. Lomuhla nga-1981 i-State Theatre ePitoli yavula iminyango yayo. Ngaleso sikhathi le theatre beyeke ukucala eveni lonke lenemagumbi lasihlanu ekubukisa ngetebuciko kanye netindzawo tekudlela. Yaqala ngekuthi ibe inhlangano yahulumende lengenti inzuzo. Le theatre nalamanye ama-theatre kule live athola imali ngekuthi bantfu bete kutawubukela kule tindzawo ngemuva kekulahlekelwa tigidzi temarandi kulandzela kudlanga kwebugebengu. State Theatre sisetjenziselwa timvo letinyenti lesibala kuto kulingisa naleminye imicimbi. Umdlalo welidvumo iSarafina nawo udlale kuyo lendzawo. Kanjalo netingoma ta Andrew Lloyd Webber. Kanzike timakethe tetimali irandi linyukile nalicasaniso netimali takulamanye mave. Emdlalo ke badlali beOrlando Pirates baqinisekisile ukuthi angeke baqhukhumete njengoba balungiselela umdlalo wabo wemancamo wenzebe neNetbank ngemgcibelo neSikhukhune United. Badlali belicembu leOrlando Pirates bathi kahle bungodle ukuqhamukana kwetikhukhumeta njengoba balungiselela umdlalo wabo wemancamo neSikhukhune United ngemgcibelo eLoftus Versfeld Stadium. Njengoba leli qembu libongata iminyaka lengama-85 kusukela lasungulwa lena isizini lemcoka kubo. Njengoba nebadlali bangafuni ukuthola imiphumela lemibi nga-2018 leli qembu belitindzandvokati ekuphumeleleni indlebe ye-Telkom knockout ngesikhathi lidlala neBaroka kepha kuphumelela iBaroka kuma-penalty. Coming into this final, I mean, look, we have an opportunity to rectify that. We have an opportunity to play another final with this group, and for us is to make sure that we go out there and compete as best as we can. Badlali batawenda tonke taba tokuphakamisa indlebe yesibili kule season njengoba sekwaba imvela kancane kuleli qembu. The people of this club deserve our hard work and our efforts and respect is does not include complacency. Umdlalo odlala emuva Thabiso Monyane ukulungela lo mdlalo njengoba bekayingcenye leli qembu ngesikhathi liguqisa iAmazulu kuMTN 8. It's really important for us not to be complacent at the same time because it won't be an easy game. You know, we don't want to go into the game being too lax, and yeah, we just need to be focused on the game and play it as if it's our last because it is our last. I-Orlando Pirates itawudlala iChampions League kusizini letako ngemuva kokuqeda lesizini ihleli endaweni yesibili ku-DStv Premiership kanti iSikhukhune United sitawudlala iConfederations kusizini letako nanoma ingaphumeleli kulo mdlalo wangemgcibelo. Natkelo ngatlinzela lamuhla kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile mbukeli. Libambela landvunankulu wakulesifundza seMpumalanga sasekani Manzini kanye nemphathiso wetemfundo Bonakele Majuba bavakashele esikolweni iTsakane Special School eAkhonok kulandzela ingoti lebandzakanya abafunzi. Makelo neminyaka lengama-22 kudzala ukhalalethi Mathonsi kulandzela kubulawa kwendodzakati yakhe leneminyaka 1 nalokusendo lokusolwa ukuthi-ke sendiwe singani sakhe lapha eSkumansdala engomazi kulesifundza seMpumalanga. Ingayoketa lamuhla sithole kusasa ku-DTT ngensimbi yesithathu kuya kuyesine. Sale kahle.
ngedela shona ngeTindzaba kanjalo ngedela shona nginaso simo selitulo masibuka ke sithombe sethu kusihla namuhla mawesha ke inhlola nobeke inhlola ngakapa ngolo muhla yabona ukuthi iphumile ke la inhlavu ikakhulu kahle kusho ukuthi libalile ke namuhla kanti ke mawukhuphuka ikakhulu kahle eMpumalanga nelive uyabona ngolo muhla ukuthi sesekhona ke diphathu tenkungu kanti ke naselangeni la kusasa ngolo muhla mawesha ke la uye inhlola nelive yabona ukuthi kunemsingo womoya lobanzako longene kakhulu kahle esifundeni ke la inhlola ngakapa kanti ke mawubuka phakathi nelive likhombisa ke kubalila nje ukuphumile inhlavu yelanga khona ke diphathu tenkungu ngaleke eMpumalanga nangaleke la ephulukwane ngolo muhla kanti ke masibukela ke maze ngikushisa ukuthi menjani langeni la kusasa mawubuka ke Gauteng likhombisa ke kuphola esifundeni eGauteng mawubuka boCulturalville eFernaghen hleli lapha ku24-23 ngaleke la ePretoria ngolo muhla kanti ke la sifunza iLimpopo mawubuka endzawo lifana nabo Musina kufuthumele nangale boliphalale njengoba lapha ku27 kanti ke Thabazimbi eParabulwa lihleli lapha kuyeke la 28 lokusho ukuthi lifuthumele kule ndzawo leto ngolo muhla kanti ke sifunza iMpumalanga mawubuka ke Sikhukhuza lifuthumele eMbombela lifuthumele eMbombela yofika kuboPinari kaDanje kamsogwaba enkomeni ngolo muhla likhombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto kanti ke mawubuka boCarolina lipholile njengoba lapha ku19 kanti ke Standard Ton nakhona nangale kubo emalahleni ngalo muhle lapho kuyeke la 21 kanti ke la sifunza eKwaZulu Natal eFryhead ihlela lapha ku25 lifuthumele nangale kubo Lady Smith lipholile ke Kokstad kepha ke awube kubanza ke ekseni njengoba lapha ku4 kanti ke Port Shepstone nakhona lipholile njengoba lihleli lapha kuyeke la 24 kanti ke la sifunza iEastern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Credoc likhombisa ke kufuthumala njengoba loku28 emakhanda lipholile lilapha kuyeke la 23 kanti ke mabuka ndzawo lefana nabo Graafrenet kube kubanza ke ekseni njengoba lapha ku4 kanti ke ngesikhathi temadini lawubeke la selifuthumele kanti ke la sifunza isholo la ngakapa mabuka ndzawo lefana nabo Cape Town likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto kuboHoster lipholile njengoba ekseni ke ubekubanza ke phakele agucubala ngesikhathi temadini njengoba lapha ku20 nobeke ku20 kanti ke Beaufort West lapho kuyeke la 27 kanti ke masibuka ke Northern Cape Sutherland ke ubekubanza ke ekseni ke phakele uphola ngesikhathi temadini njengoba lapha kuyeke la 19 kashisa ke Uppington ngalo muhle njengoba lapho kuyeke la 30 kanti ke nangale kuboKurumane likhombisa ke la kufuthumala kuleto ndzawo leto kanti ke Free State mabuka ndzawo lefana nabo Bothaville likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha ku20 nebeke 25 Welcome lihleli lapha ku22 kanti ke mabuka Bethlehem nangale kuBloemfontein kube kubanza ke ekseni njengoba lapha kuyeke la 1 kepha ligucubale ngesikhathi temadina kanti ke la masibuka ke la iNorthwest mabuka boKlerksdorp likhombisa ke kufuthumala nangale boOttosdal kanti ke buka eMahikeng lapho kuyeke la 26 ke kufuthumala nobeke kufuthumele Tosca nangale butawo ngwalelo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle